Hello friends and hello beekeepers friends. In this video I'm going to show you how we feed our bees in our farms. For the benefits of our bee farmers here who may not be very comfortable with English, I am going to demonstrate this video in our own local dialects, so please bear with us. Kasing aibam yung ngap, kolong bronkam hidu kata-kata. Kamtam hagi benai bat kipor slam, ungap umla ban mi menliwat jingbam. Ban penbiang mat pendap ichun kampok sing chung. Kum mentara sengiru, kesengi kolong kesengi ke ban slap, bat kebeneng kolong ke bedum, ungap hene shmi ban liwat jingbam. Kolong ke ba bahai ban pendap ichun kampok sing chung. Kumta kolong ke kamram, chungi kinong ringap. Ingin persangkat bengila yang leban penyo ya kisanon kam po kesing kenang bonla benang Hynrei benang he mar kesing ai baham chungi kalong cuman toy yang hi kenang ringap tong ini pen ha kene video kumno hile ha jine kesing ai baham chungi ringap ni po farm chungi Kakabas dang pidon kam katier theo chung tho kum kapila ni kamok. Yaka shini bat ko pidi ban theo mar katju kaba mud lade pitong san pila ka shini ko ru pidi ban tong san pila kane ka shong kat kum ko chung he chung ka farm chung pi nang ta sa shet yaka haka ding hadu bakan da bha haba pishen pidi ban king bha yaka shini namar lade pim da king bha kala ban ingkong lane ban dambit hatrai chung ukiu. Andala dep shen sepenai tha ini ke sini kanu kom pila ban le. Man ai ke ni sini ngidon kami ki bitor. Ngi ka farm jongi ngi pron kam ya ki bitor plastik kiba ke ching he jong ki kalong ars pasan po ml. Onda haba ke ni sini kala dai tha sa phliu ya ka ha kini ki bitor ai jingbam. Ya ki jing tap jong kini ki bilor. Ni ban pong thliu ki berit kenang bo ngap la ban kicit ini leng ba jong ni ki thliu bla ban pei. Kapuar aibam kade barabor ha kapuar jan miet. Ban aibam ngidon kam arteli ki diang ban pensyong da kongpong ya kini ki bilor ha po ki kising. Ondala dia bu bahaya ini ki bilor ha po ka kising. Satap bahaya ka kising bat sa iye ka boro shimiet. Ungap unsa kicit ikani sini bat unsa pelang ni ka hakirau kujungu hakani ka miet boro shimiet. Maka setiap babuan selain lumno ikini bilor ke blat thlina baro ki kising.
Bat lada ka sun beneng kalong ka bas aj bat ka barang. Pila ban pej lani inspect kumno ungap ulong hapo ka kesing. Ondala diap kini ki kambaro satap bahai ka kesing. Bat ya kini ki bitor di ban saj bat ban penkuit baha. Kublei shibuan nga kremen mapila yo kato kat ne ki jingmut. Kumno ban aibam yu ungap haki kesing bat ka fam ka jongpi. Ladi pidon ai ban ong. Lane pidon kano ka jingbam syai. Sumpah ban tip yang ni. Dan ka bapito hak komen jong ni video. Semoga ai mensim yang di persang ke berit ke jongi. Dan ka bapin share, pin like, bat subscribe. Ya kini video bat channel jongi. Kublei shibuan